CR7 bari gukina muri Portugal ngomba gufana Portugal. CR7 ari gukina muri mu Magaju ubwo neta fana Magaju. CR7 ari gukina muri Congo uhita fana Congo direct nuko byaba bimeze. Tatinya kuvuga ko umukinnyi mwiza waba ufana Espagne waba utayifana waba ufana Barcelona cyangwa utayifana ariko Lamine Yamal imibare yiwe irivugira. Yego. Nibyo akora mu kibuga biragaragara. Yego. Ndaza kubivuga mu buryo no butangaje cyane ku myaka afite aracyari under age. Yego. Nubwo bura ntabwo yemerewe gufata indege ave mu gihugu kimwe ajye mu kindi atari kumwe n'umubyeyi cyangwa atari kumwe n'umuntu umuhagarariye. Lamine Yamal igitego. Nubwo meaning ya football meaning y'umukino wa football umukino w'amaguru tureba ni igitego. Ninde watsinze ibitego byinshi ubundi uwo ni umusitari wa sezo cyangwa wirushanwa uwo ni ugomba guha Rafinha yamaze kugira amanota muri equipe ya Barcelona ugereranyije na Lamine Yamal agize amanota muri La Liga muri rusange. Yego. Tujye mu kipe nationale ese amarushanwa Brazil igikina byagenze gute yabaye successful ubwo na amanota Rafinha ari kugenda abona. Lamine Yamal nawe afite amanota hari rushanwa ryabanje batsinze abongereza kuri final batsinze muri semi final ndetse no kuri final batsinze abongereza ndetse na France. Okay birarangiye ariko none tugaruke Yamal baramubajije ngo Lamine Yamal mbere yuko umukino uba Portugal na Espagne mbere yuko umukino uba wa Espagne n'abafaransa. Yego. Kuko agomba guhura na Dembele. Yego. Baramubajije ngo Lamine Yamal kugeza ubu ngubu hari abakinyi bagera ku mubare w'uyu bitegura kuzabwa Ballon d'Or. Ubundi Ballon d'Or abone izahabwa ngo Ballon d'Or izahabwa uzatsinda hagati ya Espagne no Bufaransa. Nuko yasubije kwari kuvuga ngo hagati ya Lamine Yamal na Dembele. Nta nubwo Yamal nta nubwo wavuga Rafinha. Arangije ashyiramo akandi kantu ngo kandi kirenzo nzatsinda n'igitego. Yes, ni Kimichi Kongomani. Yes, nongerero kubaha ikaze bakunzi ba Yabiso TV show. Ni Yabiso wanyu mu mwanya wansorosa mukondo wasemembe umwuzukuru wa Ndoba umwe wavuze ko kuminuza ku mugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje imvani vati mu kanwa biricyo mubibonye mukomeza kumva ivyo mvuga nabikunda cyane ndetse nkabashimira. Gero uyu munsi dufite umuntu ukomeye cyane umusesenguzi kabuhariwe wamenyekanye cyane nk'umufana ukomeye dufite hano mu Rwanda, umufana ukomeye wa Manchester United ufata icyemezo agafata tike y'indege akiruka mu Bwongereza akaflying akajya kureba equipe ya Manchester United. Umufana ukomeye cyane wa Real Madrid mu ma equipe y'ibihugu ufana yihe Joshua? Nje fana Ghana. Okay, so icyo nshaka kubabwira ni umufana ukomeye, ni umusesenguzi wa sport ufite amakuru menshi kubyerekeye na sport. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe n'umugisha yemera kutuganiriza bitewe n'inkuru zishushe ziri hanze. Abantu bari kwibaza bati mbese siporo y'iki gihe cyane cyane turebye ku mugabane w'i Burayi tugiye kubona iki, tugiye kubona nde ahabwa Ballon d'Or? Joshua rero yaje kugira ngo adufashe kabisa, adushire mu mwanya neza wo kumva no kumenya neza. Reka mvuge kaje gutanga Ballon d'Or. Reka mvuge kwaje gutanga Ballon d'Or Joshua Kongomani Kimichi Joshua akana kimana Joshua ndio Joshua tayari bro Joshi Manchester United kugasongero gasengero gahese ko mwahe ugeze kuri Manchester United no ibindi ko mwahe nyera. Yes, noneho rero ni karibu tugwaye ikaze Joshua. Murakoze cyane. Hano ni kuri Yabiso TV show, tuba dufite abantu batandukanye dusanzwe tubaye inkuru zijyanye n'ubukungu ndetse na show business cyangwa se entertainment.
uyu munsi rero ndagira ngo tubagarukire nanone ni ya myidagaduro n'ubundi tubagarukire muri siporo ariko dutange Ballon d'Or. Wambwiye ko ushaka gutanga Ballon d'Or wamara kuyitanga uzayinyaga uwo wayihaye bikazamukoraho. Ni karibu rero. Murakoze cyane ya Biso TV. Natwe twishimiye ko muduhaye ikaze. Okay. Kuri channel ya Biso TV. Ya Biso TV show. Ya Biso TV show. Yes. Mwakano kasho. Harja ufite Joshua Sport News. Channel yawe Joshua Sport News. Turaza kubigarukaho, uraza kumfasha tubigaruka. Okay, fine. Good. Uyu munsi twabonye UEFA Champions League. Byarangiye PSG iyitwaye. Ni UEFA Champions League wabonye gute mu minota mike cyane? Mbere yuko ntangira gusesengura cyangwa se kuvuga mu ncamake uko nabonye Champions League imeze, uko nabonye amarushanwa arangiye turi kureba ya UEFA National teams zakinaga Portugal ikina na Espagne kuri final. Yego. Ndetse na UEFA clubs zigiye kuza World clubs z'amakara zigiye kubera muri Amerika. N'ibindi byose ndaza kugenda tugaruka bya football. Turaza kubihuza Champions League amakarabo agiye gukina tubihuze n'amarushanwa arangije gukina Portugal twari igikombe none duhita tubihuza na Ballon d'Or. Ballon d'Or turaza gukomoza cyane kuri Lamine Yamal, Rafinha ndetse na Dembele kuva muri Paris Saint-Germain. Ariko ntabwo turi buze kwibagirwa Portugal ndetse n'igihanyanswa CR7. Ni igihanyanswa ikinyamaswa byose karibure byose menagura rekada. Ubwo ndahita mbigaruka wambazaga ngo mfana iyi equipe. Ndabizi ko most of fans cyane hano ku mugabane Afurika abenshi uretse kutuderuka kubona Ghana twese twagiye dufana Ghana benshi. Ghana ni ikipe nakunze rero kuva mu buto bwanjye. Turayibuka twese turara amajoro ikina na Irigwe na n'ubu ntago biramvamo kandi ntago ikipe nshobora kuyivaho kugeza na n'ubu still now. Ariko nabwo ntago ushobora kumbwira ngo siwe mfana gusa izindi ndazikunda ariko numwe ngo Ghana ndayikunda nkanayifana ariko izindi nizo nshobora gufana bitewe n'igihari. Urugero CR7 niba ari gukina muri Portugal ngomba gufana Portugal. CR7 ari gukina muri mu magaje ubwo neta fana magaje. CR7 ari gukina muri Congo uhita fana Congo direct nuko byaba bimeze. Ako bidakuyeho ko ari na respect mpereza mugenzi wiwe ubwo nawe twamugaruka cyangwa se abanyarwanda. Ubwo no kuvuga ngo ubufana Ronaldo ntubufana ikipe. Ni Ronaldo mba nkurikiye ariko ubwo equipe nayo ikagira chance yuko iri kumwe n'iki no star. Aho barana abantu bari muri icyo twita first class. First class rero ni automatique birekora. Reka mpite sankaho ngaruka cyane kuri finale heruka guhuza Cristiano Ronaldo. Mwabonye cyane ku myitwarire ya Lamine Yamal yagize. Ni umukinnyi mwiza. Umuntu wese atatinya kuvuga ko ari umukinnyi mwiza waba ufana Espagne, waba utayifana, waba ufana Barcelona cyangwa utayifana, ariko Lamine Yamal imibare yiwe irivugira. Yego. N'ibyo akora mu kibuga biragaragara. Yego. Ndaza kubivuga mu buryo no butangaje cyane ku myaka afite. Aracyari under age. Yego. Nubwo bura ntabwo yemerewe gufata indege ave mu gihugu kimwe ajye mu kindi atari kumwe n'umubyeyi cyangwa atari kumwe n'umuntu umuhagarariye. Lamine Yamal ntabwo ashobora kujya mu ndege we ubwe peke bamufata nk'umwana nta muntu umuherekeje. Afite 17. Amasezerano ntabwo yemerewe gusinyana na equipe hatari umuntu umuhagarariye. Aracyari under age. Ni kidogo. Ariko ibikorwa akora yamaze ko umuntu w'umugabo. Reka mbite mpuzamo akantu gatoya. Mu kibuga ari ukuntu mu kibuga tugira icyo twita abastari ba equipe. Ariko noneho tukabihuza n'abarideri ba equipe. Ushobora kuba uri umustar ariko utari umuyobozi wa equipe. Urugero turebe nko muri za Madrid yo twabonaga abaruka Modric bari gukina wahita kubona ko nyine animateur d'orge ni uraza kuba wubakiye umukino ni uraza kuba ari gukora animation kabona nubwo atabari en forme ariko iyo maturité ikaza gukonta. Tujye no muri za Barcelona twagiye tubona ba Messi ni mukuru ni n'umustar baraza kumubakira umukino ba Iniesta baraza kubakira umukino none kuri inshuro igitangaje. Kandi imagine kuntu ufata Lamine Yamal ku Barca ukaza ugafata ba Pedri ni petit bito
ariko Araujo nubwo uraza kuza mu kibuga uri kapiteni ufite imyaka iri hejuru, inde nawe uraza kuza mu kibuga ufite imyaka iri hejuru, abapeti nibo baraza kwereka uburyo muraza gukina. Ubu nibo barideri, bituruka ku kisisi igikabyo cy'ibipeti bya generation nshya cyangwa harimo akabazo ka management. Ntaza kuhita mvuga ngo aka kanya ngo ndaza kuyishyira kuri nde. It is in general nka team ya Barcelona shobora no kuza no kuba legend no kuba manager babo bana, ariko nabwo kubera ibikorwa bafite ari nabo bari kubakiraho equipe, biragoye guhita wihutira kuvuga ngo stop kuri ibi ngibi. Bisaba kubatwara gake gake, kuko baragwa resultat nziza, baragwa ibyo wifuza. Bishatse kuvuga ngo management yabo ushobora kubatwara silo cyane bijyanye n'iyo myaka, ariko nabwo no kuvanga iyo myaka yabo harimo kwiyumva, bariyumva niya myaka y'urubyiruko, babana barangije bari kwiga muri secondaire. Murabyibuka neza nka Rashford muri Manchester United yatsinze Arsenal, baraje bamuza ngo match wabonye gute, ngino match ngo yoroshye kurusha ikizamini mvuye gukora, aravuye gukora ikizamini cya chemistry, arafite ishuri ari kwiga mu gukora ikizamini, araza kina match arayitsinda, aravuga ngo ikizamini nakoraga cya aho yaravuye ku ishuri kwiga ngo nicyo cyari gikomeye kurusha ngino match ngo arasa. Can imagine Joshua, ntabwo nshaka ko twinjira mu bintu byinshi. Wambwiye kuje gutanga Ballon d'Or, niyo mpamvu ntari gushaka kujya kure, ndi kubanza kubisasira ukubita ko kantu. Yego, nkubitire uko wabonye UEFA Champions League, ubwo uri muri UEFA Nation League. Yego, mwito nkubitira UEFA Champions League uko wabonye irangira, wito utanga Ballon d'Or. Ibindi tuzabijyamo nyuma. Sinzi niba ndibuza kuvuga ngo ndaza gutanga Ballon d'Or, ahubwo ndaza kureba kubivuga mu buryo bwo kureba ngo ese Ballon d'Or ninde ufite amahirwe yo kuyibona. Kuko icyo twita UEFA ndetse na France Football, bari abagabo basiga banyuzemo bakadutenguha sometimes. Turabizi Ballon d'Or bibye reka niba ngo bibye bimye libere, twese tubyiteguye mu France. Hari zo bagiye baha ba Messi kandi batagomba kuzihabwa, even na Cristiano Ronaldo arizo bamuhereza ukabona ntabwo yameritaga 100%, ariko ndaza gusobanura impamvu bari abagabo bashobora kuzibaha rimwe na rimwe. Ni ariyo bimye Lewandowski kandi tubona ko yameritaga, ariyo bahaye Modric tubona bitani ngombwa. Ese undi gisobanuro cya Ballon d'Or niki? Yego, first of all, iyo twumvaga ngo Ballon d'Or twahitaga dutekereza umukinnyi mwiza wa UEFA Champions League kari uruze guhabwa iki Ballon d'Or. None umukinnyi aba mwiza ryari? Ubundi football egari igitego. Ngo meaning ya football, meaning y'umukino wa football, umukino w'amaguru tureba ni igitego. Ninde watsinze ibitego byinshi? Ubundi uwo ni umustar wa saison cyangwa wirushanwa, uwo ni ugomba guhabwa Ballon d'Or mu gihe wagize utora gukina irushanwa rya Champions League. Nyuma yaho rero byagiye bihinduka ku buryo ushobora kubona umuntu cyangwa se umukinnyi, reka nta nk'urugero rwafite twese twibuka Modric. Wakinnye neza, urumuri de turabibona muri Croatia n'ibindi, ariko nta bitego ugeze utsinda. Ugeze kuri finale y'igikombe cy'isi ariko ntiwagitwaye, bakaza bakaguha Ballon d'Or. Niyo mpamvu rero ntari buza guhita none navuga ngo ndayitanga 100%, ariko ndatanga icyerekezo cyayo. Yego, nta kibazo. Impamvu rero nabanje kuvuga kuri Lamine Yamal nkamubuza na Rashford n'imyaka mikeya, nashaka kuvuga icyo bita classes. Yego, z'abakinnyi. Hari class abakinnyi babarimo, kabona niyo waba uri en forme, niyo wabona ko ufite akazoza cyangwa se hazaza heza afitiriye, wabona ko umuntu wese abona ko uri umukinnyi mwiza, bitandukanye no wanguri muri ihe class. Urugero nka nona class Rafinha arimo, ndabyemeza neza ko siyo class Lamine Yamal arimo. Nongo iyi saison turangije kureba, turi muri minsi turi muri periode z'ama transfer, ariko se zirangiye dufashe na class ya mbere. Dushobora gufata Rafinha tukamuza muri class ya mbere, dushobora gufata Ronaldo kuko baracyari gukina football tukabashyira muri class ya mbere, dushobora gufata ba Messi tukabashyira muri class ya mbere. Ngende kugendera kuri saison, ntabwo ndi kuvuga class ni general. Mvuze class ni general kugira ngo ndabisobanure neza. Messi, Ronaldo mu kiragano turi kunya tuvamo, iyo ni class yabo itashobora kugira undi muntu yinjiramo. Yego, class ya mbere first class irimo abakinnyi babiri. Yego, n'ingaruka none kuri saison muri rusange. Ubwo nari mvuye ku bifi binini. Yego, n'ingaruka none muri saison bisanzwe, abantu bari en forme, abantu tubona bari gushininga bari hejuru, ndafata ba Rafinha. Yego, umukinnyi wese isi wese ireba kuvuga ati uyu ni umukinnyi. Yego,
ndagenda mfata abazamu ba Donnarumma ngende mfate n'abandi ushobora kuvuga ngo uyu mukinnyi yafashije equipe kugera kuri finale ya Champions League, ndafata umukinnyi yafashe equipe kugera muri semi final, vuga uyu mukinnyi kanaka yaza muri first class. Ako nituza no kureba meaning y'igitego nabyo biraza kugufasha kuko twebwe n'ibyo tura muri football yego bitume turakuvuga inshuro nyinshi ni Vinicius ucenga ibyatsi agacenga kakarifa ikipe turakuvuga tukuvuge umuntu wese yumva watumbagiye muri iyo class, ariko nabwo ese uwo mukinnyi amaze igihe kingana iki akina sezo zinga ni consistency. Donc ibyo yakinye none ibyo yakoze none yazongera akabikora. Donc ikipe yajyamo koko yayifasha ukabibona si byamutunguye. Ibyo niyo bidetermine umukinnyi kuza muri class ya mbere ukaza mu ya kabiri ukaza mu ya gatatu. Bayamini Yamal rero nge ntabwo namuza muri class ya mbere kuko imyaka afite n'ibikorwa amaze kugira muri football current form ni tiki ndemera, ariko ninjya mu bigwi nonaha urasanga urwo gataragera. Ibyo rero bigenda bigabanya amahirwe yo kuba yaza muri bantu bagomba guhabwa Ballon d'Or. Ushobora kuza kuri stage ya batatu kuri final, ariko percentage yo kuza kubona Ballon d'Or ikagabanuka. Yego nsa nkaho ngenda nganisha kuri Ballon d'Or akinana na Rafinha muri FC Barcelona. Yego FC Barcelona yafashe umukinnyi mwiza wabo Rafinha na Lamine Yamal, baba bakinnyi babiri bose bari guhatanira Ballon d'Or, hakiyongeraho Dembele wa Paris Saint-Germain. Yego none reka nze nkore definition yabo bakinnyi uko ari batatu. Ndibuze guhera wenda kuri Lamine Yamal n'umukinnyi mwiza aratanga ama assist n'ibindi n'ibitego bigerereye. Rafinha umukinnyi mwiza wa La Liga sezirangiye. Yego barakina muri equipe imwe, barakina muri champion imwe, ariko none birangiye Rafinha niwe umukinnyi mwiza, ibitego byinshi na assist menshi. Icyo gihe utangira kubona ko competition ubwayo yatangiye kwidistinga. Ninde umukinnyi mwiza wa La Liga? Rafinha. Ugahisa murusha amanota aho ngaho tujye mu ikipe zabo z'ibihugu. Ubwo umukinnyi mwiza wa La Liga bagendera ku bitego, bagendera ku bitego, ama assist n'izindi factor yafashije iki equipe mu mikino itandukanye. Ukiri kuvuga Rafinha, why not Mbappe nk'umuntu nawe wagize ibitego? Icyo ngiye guta nkubwira ubundi FC Barcelona gutwara La Liga nuko imikino yabo bose agomba kubuzana Real Madrid, ikipe bahanganiye igikombe baratsindaga. Yego none nindo bigiraga mu ruhari cyane kugira ngo batsinde Real Madrid. Rafinha ugereranije n'abandi bakinnyi nka Barcelona kinaga nka equipe, ariko kazamo cya kinyuranyo gitoya ntabwo ari exploit individual, ariko kakanyuranyo gato kakazamo kumukinnyi ufite maturité mukuru kandi ufite experience w'umutekinisi abanyabrazil turabizi akagora cyane Real Madrid. Ibyo rero bigahita biza bigatuma haza mu itandukaniro rya Rafinha na Lamine Yamal, noneho hakaza muri ako kantu ka Mbappe warumbwiye. Tutirengagije ko Mbappe niwe mukinnyi top scorer wa La Liga, niwe watsinze ibitego byinshi 31, agakurikirwa na Lewandowski 27 murusha ibitego 4. Rafinha ntabwo ari kuzo hafi, ariko kubera cyo babaye umukinnyi mwiza. Yego hari factors bagenderaho zitandukanye. Yego zitari ibitego gusa. Ibitego arabifite afite ama assist, ikindi kandi turibuka neza nambara bura brassard ni kapiteni wa equipe mu gihe barawujo batabanje mu kibuga. Nako gashobora muri dere byose birakonta. Garuka rero twikomereza aho twari turi kugana. Ni ngaruka rero ndi kuganisha kuri Ballon d'Or. Rafinha yamaze kugira amanota muri equipe ya Barcelona ugereranyije na Lamine Yamal, agize amanota muri La Liga muri rusange. Tujye mu ikipe nationale, ese amarushanwa Brazil y'ikina byagenze gute? Yabaye successful, ubwo na amanota Rafinha ari kugenda abona. Lamine Yamal nawe afite amanota, hari irushanwa ryabanje batsinze abongereza kuri final, batsinze muri semi final ndetse no kuri final batsinze abongereza ndetse na France. Okay, birarangiye, ariko none tugaruke baje no kuri final y'ama UEFA National League nka Espagne, ariko aratsinzwe ariko ageze kuri final, yego ariko atsinzwe n'ikipe ikomeye. Impamvu ari ikipe ikomeye twese turayizi,
uri gukina na Cristiano Ronaldo ntiyashaje se yarashaje ntave mu kibuga. Cristiano Ronaldo yego. abantu twarebye iriya match cyangwa se utarebye aza kongera arebeho ama highlight. Cristiano Ronaldo igitego yatsinze cyo kwishyura yakoze mu voma zimeze nk'umwana w'imyaka 12. Uri muri bamwe bakivuga ko Cristiano Ronaldo n'ubu yajugunyamo ibitego ku rwego rwo hejuru kandi bigaragara ku visi yawo ya football. Cristiano Ronaldo ashakura amateka yuko ari watsinze ibitego byinshi ku buryo nta n'umuntu uzigera bitsinda. Yes, Cristiano Ronaldo ndibuze kumuvuga kandi kantu gatoya mvanye nk'amarangamutima yo kumufana. Yego, imyaka iri kwegera hejuru, yagize imyaka 40. Yego, n'amaci duruka kureba twese twabyemeranyijweho yicaye hasi ava mu kibuga kubera imyaka. Yego, imitsi amawusiringa akamufata n'ibindi byose akava mu kibuga. Yego, ariko ku myaka afite biratangaje cyane kubona umuntu w'imyaka 40 akiri gukina football ku kigero nk'ikiwe. Kudesha niki navuga Joshi so abatarakora subscribe muyikore akaniko kanya kabisa. Ni Joshua turi kumwe aza gutanga Ballon d'Or cyangwa avuga ngo igi Ballon d'Or iraza kugana. Aha uwo ni Rafinha wari ukomeje kuvuga ku manota afite. None reka mbahuze na Dembele. Okay. Dembele afite Champions League first of all. Turabizi ko definition ya Ballon d'Or ni Champions League. Ninde utwaye Champions League? Kwitwara bishatse kuvuga iki? Ninde wagize uruhare runini kugira ngo equipe itware Champions League? Real bushize yarayitwaye. Vini ntibayimo. Nibyo nakubwiraga ko hari factor nyinshi. Ubwo impamvu mbivuze nuko uvuze ngo Ballon d'Or meaning that you win Champions League. Yes, I agree with you. Noneho reka nkomeze nkunganiremo gakeya. Ikibazo gushaka kumbazande ku cyugo ngo kuki bataye Vinicius. Niyo mpamvu nayo nakubwiye ngo ntabwo ndibuze kwitanga 100%. Kubera ko atari wowe uzayiterura. Kuko na Vinicius business ko agomba kuyihabwa ntibayimuhe. Ubwo nayo ndaza gusigaza izo pourcentage za FIFA, France Football, iza FIFA ndetse nsigazaho n'iziki na UEFA. Noneho rero nka Joshua tanga Ballon d'Or. Ntutange Ballon d'Or nka UEFA na France Football. Tanga Ballon d'Or nka Joshua mu mboni yawe. Ngiye gukora definition ya Ballon d'Or ubwo rero tumva icyo ndi gukora. Ballon d'Or means ninde utwaye Champions League. Ubwo ni Dembele. Impamvu Champions League ishatse kuvuga iki? Na amakipe meza ku mugabane w'Uburayi. Iwabo ni equipe nziza yaminiye muri Espagne. Mu Bwongereza ni equipe nziza yaminiye. Mu France ni equipe nziza yaminiye. Mu Butaliyani ni equipe nziza yaminiye. Mu Budage ni equipe nziza yaminiye. No ngo turajya muri Bundesliga. Tujye mu cyo twita Ligue 1. Tujye muri Serie A. Tujye muri Premier League. Tujye no muri La Liga. Tuze turebe ama equipe meza mwayo ma championnat naya azahuri. No uwarushije mu makipe meza. Can you imagine? That is Ballon d'Or. Ibindi byose tubyihoreze. Izindi factors zose shobora kuzaho ziraza zunganira icyo kintu ariko iyo ni ifite pourcentage nini ku buryo nta n'ikindi kintu cyakabaye kiganza. Okay, kugira ngo rero noneho bimere neza nkaho tujye twavuga Dembele yakoze iki ibitari UEFA Champions League. N'umukinnyi mwiza wafashije equipe ya Paris Saint-Germain kugera kuri finale ya Champions League. Kuhagera kanayitwara. Twarabibonye twese n'amaso yacu akubita Liverpool Dembele. Akurikizaho Aston Villa Dembele. Akurikizaho Arsenal Dembele. Ntekereza ko nta kintu kimwe cyakabayeho gikuraho guhereza Dembele. Yafashije iki kipe y'igihugu akiniramo gutwara ikipe y'igihugu batsinzwe na Espagne yego reka mbyemere ariko ntabwo ibyo bihagije kuba ngo yagarukiye muri semi final ariko nabyo yayifashije mu gutsinda ibitego guparticipa mu mukino n'ibindi bitandukanye. Ntekereza ko rero Dembele kugeza none aha yakabaye rwose ari urucabana kwa kundi dukunda kubivuga. Dembele bamuhe Ballon d'Or niko Joshua wavuze. Please ntabwo ari 100%. Sometimes hazamo Dembele uri mu France
ariko from Africa n'ibindi gutyo ubundi umuntu adashobora gutindaho cyane ariko nabyo rimwe na rimwe tujya tubibona tubona experience yabyo tujya tubibona ariko noneho nabwo ngaruka ese abafaransa ba celebrate Champions League mu myaka ishize ingana kuriya badaheruka gutwara Champions League uza ufata umukinnyi wabo Dembele mwiza uhagaze neza ku mugabane w'Uburayi umwime Ballon d'Or kandi aribo bantu bafite akaboko mu gutanga Ballon d'Or bari mu bantu batanga bari mu bantu bafite akaboko gutanga Ballon d'Or France Football twese tubyibuke bafashe Lewandowski baravuga ngo no ngo uyu mwaka ntabwo tuzatanga Ballon d'Or barifata bakorana na UEFA bakorana na za FIFA barabyanga barongera baza barakorana Perez bamutera ishoti bafata umukinnyi wa Man City bamuha Ballon d'Or bitunguranye Rodri yego kuri inshuro ndibaza ngo ni iki cyaba cyabaye impamvu iri rushanwa rya UEFA Champions League rijya kuba igitekerezo cyatanzwe n'abafaransa ako kanimo mutari mukazi mukamenye mukanataha UEFA Champions League ni igitekerezo cy'abafaransa barebye baravuga ko ibihugu bijya bikina bikagenda gute why not tutakina noneho ama equipe yo muri ibyo bihugu iryo rushanwa rero riba ikipe ya mbere yaritwaye ni Real Madrid yakinaga na Rennes yo mu Bufaransa yego abafaransa bateguye irushanwa ku nshuro ya mbere Real Madrid irayibatwara barayitabira baza kugira amahirwe Marseille Olympique de Marseille yego yizitwaraho biragenda birasinzira ikipe ya kabiri ikoze amateka mu Bufaransa ni Paris Saint-Germain ngiye kubehesha igikombe cya UEFA Champions League ntekereza ko ibyo bintu nabyo bifite karite ndetse bishobora no kuba boostinga cyane kujya kuri stage nta makemwa nta rujijo bakabaha Ballon d'Or ikipe rero ya mbere itabire Champions League tubyibuke neza ni Manchester United mu ikipe zo mu Bwongereza niyo ya mbere yitabiriye Champions League nabizi ko iri no mu makipe na Liverpool zifite Champions League nyinshi utwo n'udushya tubacu kugira tubaha ndetse no mu gihe kizakomeza tuzagenda tubona n'utundi dushya tumeze nk'utwo ubu rero none hareka ngaruka bete gato yabso ubu ninge mbanze gusesengurira neza nta kibazo ngo Dembele kuri stage tujye gukora stage y'abantu batatu yego dufite Dembele dufite Lamine Yamal na Rafinha niyo bita stage yego bagatanga Ballon d'Or abandi babiri bagafelicita watwaye Ballon d'Or kuri ngero pourcentage nini abanyamakuru tuzagira amatora tugaragaze uruhare rwacu UEFA FIFA ndetse na France Football nabo bafite kunabigenza n'abandi twese tugahuza amanota akabira atanga Ballon d'Or ariko ndatekereza ko nta marangamutima nta kindi kintu kijemo Ballon d'Or waba ufana Manchester United waba ufana Liverpool waba ufana niyo waba uri perezida ufana Real Madrid kuko buriya perezida impamvu muvuze muzi is engineer engineer kabisa waba uri kwa Barca waba uri kwande tuvanye nk'amarangamutima atari gukura twishyira Ballon d'Or uyimerita ni Dembele iyi kipe yose wabufana Ballon d'Or yifata uyishyire Dembele yego bakuremwe amarangamutima abari kuvangwa ya mari ibiki ibyo mureke fanatisme banemo kuvangwa no mu France ahubwo no mwirabura niba yimu bareke fanatisme bamuhe Ballon d'Or arayimerita ducukiriza reka maze mvuga ku myitwarire ya Lamine Yamal ntabwo nkunda Barcelona cyane yego kubera Cristiano Ronaldo ariko nta n'ikibazo intwaye yego kuko ngende umufootballer yego Lamine Yamal uri n'umusesenguzi wa football kamwe bakibaza ngo Lamine Yamal imyitwarire afite bimeze gute 1 imyaka kabiri imyaka ituma bigenda bite afite under age imyaka afite ibikabyo ashobora gusuzugura mu gihe bitari ngombwa donc ashobora kugira resistance itari ngombwa kuri finale bamaze gukina na Portugal bagiye gutanga igikombe asohoka muri stade atabanje gukoma amashyi atabanje gutanga fair play atabanje yirukanse ajya muri vestiaire twese twarabibonye si amagambo yabanje kuvuga si kimwaro buriya cy'amagambo yabanje kuvuga nubwo abantu wenda batamvise abanabanyuriramo
Akuya bisa nawe mbeshya ngo ntabwo zifite football kahise. Kanwaga ko yere. Oya nukuvuga ngo twebwe turi document. Nubwo tutakijamo neza ariko tuzirambuga zabo turazikora. Yamini Yamal baramubajije ngo. Yamini Yamal. Mbere yuko umukino uba Portugal na Espagne. Mbere yuko umukino uba wa Espagne n'Abafaransa. Yego. Kuko agomba guhura na Dembele. Yego. Baramubajije ngo Yamini Yamal kugeza ubu ngubu hari abakinyi bagera ku mubare w'uyu bitegura kuzabwa Ballon d'Or. Ubundi Ballon d'Or abone izahabwa ngo Ballon d'Or izahabwa uzatsinda hagati ya Espagne n'Ubufaransa. Nuko yasubije. Bari kuvuga ngo hagati ya Yamini Yamal nande na Dembele. Nta nubwo Yamal nta nubwo wavuga Rafinha. Reka. Arangije ashyiramo akandi kantu ngo kandi kirenzo nzatsinda n'igitego. Arangije ko ku match ibaye atsinda ibitego bibiri. Arakonfirma akuramo Dembele. Yego. Ubwo turimo turavuga ku bintu bigerekeranye na discipline cyangwa se imyitwarire yaba ari hanze y'ikibuga cyangwa se no muri media mu buryo busanzwe cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Yego. Ronaldo ikintu yese avuga niki? Amaze gukuramo Dembele, ubwo ndavuga Abafaransa bamaze kuva. Ronaldo ikintu yese avuga niki? Kuko yarabizi neza ko bazahita bahura na kina Espagne. Yego. Yese avuga ngo ntago Ballon d'Or ari uko watsinze equipe mu mikino y'igihugu. Ballon d'Or ni Champions League. Niko Ronaldo yavuze. Ugahise ajya gusapotinga nde Dembele. Yego. Ribery umufaransa yese avuga ngo Franck Ribery yese ajya ku mayiji n'andi abantu bamo ku cyangwa muze mureba neza muzaye mutuntu twutuntu. Yese avuga ngo Ronaldo you forget. Wabyibagiwe. Ari byo uri kwirengagiza. Gerageza ubyibuke. 2013 Ballon d'Or ya Ribery. Ballon d'Or arirengagiza mera nk'atari kwivuga. Ko bayiguhaye wari watwaye Champions League. Bivuze ngo ba Ribery bari batwaye Champions League muri Bayern Munich. Ntibamuha. Yego kandi ari meritaga twese tubibona. Bayiha Ronaldo. Ana mpamvu nakubwira ngo ubwo Ribery nawe yari gusapotinga Yamal. Ko Ballon d'Or ntabwo ari UEFA Champions League gusa. Ahubwo ni factory nyinshi. Ariko nubwo factory nyinshi izo zindi ziba zaziyeho haba haje nk'amarangamutima. Yego. Cyangwa se n'izindi mpamvu za UEFA kugira icuruze kugira bigende gute. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu buryo UEFA ni ryari icuruza. UEFA ni ryari yunguka. UEFA ni ryari tubona resulta zitandukanye nibyo twatekerezaga tukabona habayemo amanyanga. Ku mpamvu zo kugira ngo bacuruze. Urugero nk'ubu ngubu inaso zirangira Champions League barahombye. Mbaza ngo kubera iki? Kubera Real Madrid bajyanye ibibazo nayo mu gutanga Ballon d'Or ntiyitabira ibirori byo gutanga Ballon d'Or. Perez amera nk'agiye ku ruhande uburyo bwo gucuruza byagiye bigira ute byanga bigenda bigabanuka ku mafaranga babonaga. N'iyi sezo tubonye ntabwo ageze neza. Kuri finale dufashe Inter de Milan na Paris Saint-Germain nizo zigeze kuri finale. Bitandukanye nuko twari kubona Barcelona na Arsenal cyangwa se Real na Arsenal. Donc za kipe zifite abafana za kipe zifite abakinnyi babari inyuma ari benshi. Can you imagine ko Tottenham Hotspur iri gukina na Manchester United buriya ngo binje amafaranga menshi kuri finale aruta yo binjije kuri Inter de Milan na Paris Saint-Germain. Kandi Europa League niyo iri hasi y'iki ya Champions League. Kubera iki? Equipe urwego rw'ama equipe abakunzi b'ama equipe abashoramari abafatanye bikorwa ese bakunda amakipe ku ruhe rwego. Ibyo nabyo birabafasha. Ibyo nabyo tuzagira tubigarukaho mu gihe kizaza. Wavugaga iyo myitwarire Ronaldo bamubwira ibyo. Ronaldo nawe asesengura ibya Champions League. Ribery abaramubukije bamubutsa ko yayimutwaye. None sasa reka bahorere kuri finale. Ronaldo ibitego byagiyemo kimwe Ronaldo ashyiramo ntabwo tubwiye amagambo Ronaldo yavuze kuri Yamal. Ronaldo ko Yamal ikintu yavuze. He is talented player. Azanatwara Ballon d'Or nyinshi. Ronaldo niko yavuze. Azanatwara not now. Azanatwara Ballon d'Or nyinshi. Nakomeza kugenda agumana forume nkuko agaragara no. Arangije aritoreza. Icyo yakoze umusaza Portugal yatsinzwe 2-1 tugera mu minota hafi mu match ndakurangira Ronaldo akora ikinyuranyo akora icyo bita
comeback y'igitego cyo kwishyura. Ntabwo ni igitego gitsindwa n'umukinnyi ufite maturity, umukinnyi mukuru ugarura ekipe mu irushanwa cyangwa se mu mukino. Twakinnye extra time Espagne na Portugal, birangira Espagne ivuyemo kuri penalty. Bishatse kuvuga iki? Umukino se nk'usesenguramo akantu gatoya. Kubera iki Espagne yatsinzwe na Portugal kuri match? Espagne ni ikipe ikindi cyo twita jeu collectif, ama tic tac. Nuwa ngo bamara umwanya munini cyane bari gukina baro. Abakinyi ngo nama tic tac tuntu bakora icyo twita ama chemical bonding. Bakora iki twita ariko asesengura mana ya umwanya bafata bari gukora icyo twita ama chemical bonding, bari batanya bakora icyo twita ama build up, bagahera inyuma bubaka bakazenguruka umukinnyi wese agatacinga kuri ball, adversaire baro akayibura. Adversaire nubwo abura baro we ameze nkaho ari pause. Noneho uko uwo amaze umwanya munini uri gukina iminota 90 yose ntuyibyaza umusaruro means ko wananiwe. Iyo bogiye muri extra time ntabwo ari additional minute, no, extra time y'iminota 30. Yego, atari prolongation ni ya minota 3 bongeraho inga yatakaye. Extra time y'iminota 30 ubu umeze nkaho noneho adversaire we ntiyananiwe yajya akora icyo twita ama block back. Tuvuga urugero Vitinha ari mu kibuga mo hagati, yego, ari pose, ari gukina icyo twita amazone, we afite akazone arimo arakiniramo. Yego, ukubita izo baro zawe wiruka nkugize usubiza inyuma wongera ugaruka. Vitinha ahagari mwe ajya akora ama block. Match ni tuza kugera muri amanota 30 biribuze kugenda gute? Bono no baramera nkaho batangiye. Niba bamera nkaho batangiye urabona niwe. Imbara bamere nka aribwo bakije mu kibuga. Tekereza ko Portugal undi yagomba gukura muri Espagne mu minota 30 y'agace kakangahika bari bongereyeho. Kubwa amahirwe ntibyakunda, ariko nubundi byageze muri penalty nge buriya sometimes mbona haba ngo n'amahirwe. Yego, ariko sindibuze kuvuga ngo nuko Espagne nabwo yarushije cyane Portugal, ahubwo bisaba ko hazamo nicyo twita jeu tactique. Umutoza akareba ngo ndi gukina na adversaire imeze gutya, ndayafata iminota 30 yo gukina gutya, iminota 50 yo gukina gutya, agace kanyuma ndaza kugakina gutya, bijyanye n'icyo twita periode za match. Wowe ukagenda wanariza uvuga ngo nakinnye gutya ko adversaire gukina gutya, nakinnye gutya ko adversaire gukina gutya. Ariko nabwo nka blaming umutoza wa Espagne gukora mo yamini ya mari mwira minota abizi neza kataratsinda equipe akamufasha. Yego yananiwe, ariko nta nundi mukina mubikiye. Yego yananiwe, ariko afite kuba yakoze twita ma exploit individuel nkayamara kigaragaza agafata icyemezo we, kuko afite ubushobozi bwo gufata umukino umwe akamwera imena akemera no kareka imena no gatatu izamu byose rikaba riri open. Akora icyo twita akora icyo twita za baro atera kuri deuxième poteau, arakavinga ama deuxième poteau. So ubwo ntekereza ko iki kintu cyabaye kuri Espagne. Ifata umwanya wo kubaka, ikora ama chemical bonding, bakajya bakubita ama true pass, bagakubita ama pass transversale, ama long ball, ariko biza kurangira bitabaye successfully kuko remeze nkaho bari gukina ikipe ifite maturité kubarusha. Urugero twabonyemo umukinnyi Mendes wari uvuye gukina muri Paris Saint-Germain n'ubundi, ari nawe wabaye n'umukinnyi mwiza w'umukino, ashininga umukinnyi wo gukina kuri left back, akaza gutsinda igitego kuri adversaire none akagitsindira muri box. Ibyo byose rero byari byagiye bigira umukino muri make nuko byagiye bigenda. Tuzafata Joshua nta kibazo bitewe naho umwanya tugeze wenda n'izindi gahunda. Reka twibutse abantu chano yawe, ahantu byo kubitira ubusesenguzi, ahantu nagukuye Joshua Sport News. Cyane turi kwitangira. Mbwira abafana ko cyane turi kwitangira badusupport. Donc nibwo mugitangira. Ibyo bateganyira ntibarakubona. Cyane tugiye kwivuga unegeze none urasanga tugiye kwitangira, tugiye gutangira kugenda dushyiraho utuntu tw'ingenzi, utuntu tubafasha kuba updatinga, kubakorera summary, aho gati pereza ari gutekereza iki, abapundi tumbongeze bimeze gute, sibyo ama transfer arsenal ikeneye iki, tuza ni ubusesenguzi bwa football, apana kuzana ibintu byo gufana, nta byo kuzana ngo Manchester United no,
ntabyo kuzana ngo Ballon d'Or uri umufana nyine nzahora mbivuga ariko cyane niyo gusesera twebwe ikintu tukwemerera nuko football urayizi. By the way nta nubwo njye na football njye ntambaye brassard ibyo imikinire yawe nzabigarukaho nyuma ariko icyonzi nuko football urayivuga. Football nkina cyangwa se mvuga indimo icyo bishatse kuvuga ni njye niyo ndi gukina football si ngombwa ngo nkore kuri ballon njye mba ndanimateur ngo ni njye mba nyubu umukino turakina gutya mba ndi kwanima ntoza mba ndi byose mu gihugu. Yes Joshua rero reka tugushimire cyane wakoze hano ni kuri ya Biso TV show. Muzagaruka tuzongera tubabwire abakunzi bacu baba dukurikiye ndetse turaza no gupininga iyi channel ya Joshua Sport News abantu bayirebe mujye kureba mugende mu mushigikire. Ndakubwiza ukuri ko niba ukeneye amakuru ya sport abafana ba FC Barcelona abafana ba Real Madrid Chelsea Liverpool Manchester United yes Arsenal Paris Saint-Germain baze bumve bisobanuro njyewe iyi channel ni y'abakunzi ba football n'abafana ba football buri muntu wese bafite amarangamutima yiwe ngenda byemera. Okay buri muntu wese agira ukuntu yanariza ngenda byemera. Reka turekere muri football. Yes urakoze cyane.